Kikubor bebenyak. Menteri Rang Ba'du Keri Narendra Modi ulapan benar baga sorka jong kala shim ya karai na kebenta kimat treikam kibahe ban pelong ya keri India ban wan basan hakayok kekot hakapertehi barok kawai. Menteri Rang Ba'du ula jubab haraja sabha hakasengi balang halo ka jingmir jingmut ha motion of thanks ya ka jingkren ke Presiden Keri ka Draupadi Murmu ha baro artli ki yeng ha bakenta ya ka seng Kongres Modi ula keno ya ka baklayalam bakla yo patba ha ka ban phia ya Keri da ka bapenslur ya ka jingper pedeng ka benta ba shatei mat ka benta ba shathi ula keno ru bakarukom perkhat perdan jong ka seng Kongres kala long ka balarem Modi ula keno ru ya ke Kongres bakala pendu ya ke kerdan SC ST bat OBC ka badai ka hok jong kinong Jammu bat Kashmir menta la nyopo tali kisnem. मेरा विश्वास पक्का हो गया है कि पार्टी सोच से भी आउटडेटेड हो गई है। और जब सोच आउटडेटेड हो गई है तो उन्होंने अपना कामकाज भी आउटसोर्स कर दिया है। देखते ही देखते इतना बड़ा दल इतने दशकों पर तक देश पर राज करने वाला दल ऐसा पतन ऐसी गिरावट हमें खुशी नहीं हो रही है। हमारी आपके प्रति संवेदनाएं हैं, लेकिन डॉक्टर क्या करेगा जी, पेशेंट का सरकार